Uyingane zakwethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ukungena kule channel qinisekisa uqinisekise usubscribe uzothole zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel. Uyingane zakwethu iqala phansi-ke impi phakathi ka-DSD kanye-ke nensizwa lapha abafana-ke baMgqumeni. Insizwa-ke noma abafana baMgqumeni bake baveza ukuthi ukhangelani ungumthakathi-ke wabaqambela amanga wathi-ke bagweve nezinto zeMgqumeni-ke bangobhekifa uthi-ke lokho-ke kwabafakela isicwaco. Lokhu-ke kade-ke kuvela noma-ke la kade kuvela ohlelweni-ke lukaMaskandi lwazo-ke lezi iy'nsizwa noma-ke iMaskandi Kings. U-DSD ubese ephendula-ke ey'nkundleni zokuxhumana wathi-ke lezi iy'gubhu ngayeke ukuzinaka ngesikhathi zethuka komzali wami kwaze kwathinteka kumndeni ngathatha isinqumo sokuphuma kuzona. Kodwa-ke iselesele mase lingena endlini ngeke ngilikhahlele liyoyela le kude ngoba-ke liyenyanyeka uyingane zakwethu. Kuke liqala phansi impi-ke ka-DSD nabafana bakaMgqumeni. Siyazi ukuthi-ke kwake kwashuba kakhulu-ke eminyakeni-ke edlule uyingane zakwethu. Mina-ke ngifisa ukuthi ngizovula khona umbono kahle ngapha kwi-comment section.